Keď sa to povie, tak sa to povie. Čaute, zdravím vás, tu je Crazy Animal z týmu Freak Show, takže vítam vás u perfektnej hry, ktorú mi poradil jeden kamarát. Volá sa Sniper Ghost Warrior, je to dvojka, takže už som pár hral, zvuk mám prednastavený, grafiku, nemám to na high grafiku, mám to na medium, že by ste mohli pochutenie takú ľahšiu hru, takže dáme si na medium, lebo to je najlepší nález, čo som kedy videl. Nerobím z toho gameplay jak z Devil May Cry, robím z toho let's play, chcem dokončiť kompletne celú hru. Dúfam, že vás to bude počuť a ide tu proste o to, že ste sniper a musíte odstreľovať ľudí. Áno, presne o to ide. Menší lag. Okay. This is as far as we go. Keller, you and your men follow the river to the shoreline beneath the radar installation. Me and Anderson will cut off any support that might crash the party. We'll rendezvous there. Will do. Good hunting. Hore, peska. Hore. Ne dole hore, ale... Что за фигня? Prečo mi to robíte? Tento let má byť pekné to bude urobené a nelagnuté a... Je to asi náročné. Clear, let's go. Budete to vidieť s takými... Ako by mi to kusal. Áno, bude to kúsať trochu. Dúfam, že to tak trošku prežijete a skúsim potom niečo urobiť s Hold, touto. weapons cold. Takže ideme Contact, na prvé zabitie. Áno, som to párkrát hral. On my mark. Takže, jednoducho. Ready. Spravím, namieríte, s krúžkom približujete, približujete a shiftom spomalujete. Áno, a krásne dostal. OK, máme ďalšieho na výber, ktorý je tam. The hell's he doing? Keď mi ho nevymňal, dáme Cole, Bčko. check your thermal. Môžeme ho tam vidieť, áno. Go for it. Áno. Bčka. Trošku nevládzeme. Skúsime to niečo iné spraviť. OK. Ja ho netrafím. Ježiš. Nenávidím, keď sú také veľké lagy. Okay, let's move. Careful. No, konečne. Po toľkých pokusoch sme ho konečne trafili. Ok, chcem tak krásne jumpnúť. Oh, yeah. Dobre. Got any intel on how secure that radar is? Scarce. It's been blocking our view quite effectively. That's why we need to take it down. Otherwise, our exfil's gonna turn into Operation Shitstorm once we hit that hotel. Tak aha, prepíname s týmto tu zbraň, takže s troškom si prepíname zbraň. OK. Ečko máme knife. I hear something. To the right. OK. Looks like they're alone. Let's sync up. Right one's mine. Get ready. 3, 2. Stop. Fuck, that was close. There's too many. We need to dodge them. Move on my go, but keep your head down. Follow me.
Takže asi ich neodstrelujem, asi nás videli. A teraz je styl akcie. Budem sa musieť sústrediť. Chod dopredu. Pomaly. Kvetinač. Čo si pomyslel, niekedy nás tu vidú kráčať? Chodiaci kvetinač. Áno, toto. Že... Čo? Však to je bylino. Nie, to je meso žravec. Stay still. Kvetina, ktorá pláva po vode. So zbraňou v ruke a so tvárou však. Prečo nie? От кого информация? Информация лично от кучки трупов и пуль. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. You hear that? What American are they talking about? I haven't the faintest idea, but let's worry about that later. We've got bigger fish to fry. Okay, let's move. Careful. Скорее всего, нет. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся как ужаленные. Что-то явно происходит. Takže idem dopredu. Голову не высовывать. Видите или слышите что-то подозрительное, сразу сообщайте. Передайте остальным. Проверки каждые 10 минут. Никаких исключений. Ja som len kvetinač, nič iné. Pán kvetinač. Ja sa skriem do vody. Engine, get down. Let them pass. Ага. Ты вообще в Ласке служил? Нет. Нас подразделением ненадолго отправили в Нигерию. Да, это была приятная война. Anderson, follow my lead. Kvetinač bol schovaný dobre, takže lodička nás nenašla. A ja dobehnem na ten breh a musím sa trošku klepať. Áno, máme to robiť mimo kamery, no ale nechce sami. Dovtedy robím niečo iné. Stay low. Get the nearest one. Leave the other to me. Teraz budeme používať Ečko a to bude taký speciálnejší útok, že napríklad to zrútime dole, alebo niečo mu urobíme, takže... Zvedavý. Áno, takže tak to vyzerá. Teraz sme mu urobili takých mat. Tu máš. Let's have a look. Multiples around that central strip of land. We gotta play this out carefully. Stand by. I'll call out your shots. Ready. Takže, tak si môžeme Heads up, Tango označiť advancing in our direction. nejakých Take tých... the... Belay that. Boats in our vicinity. No shot. God damn it. Yeah, I know. Let's wait them out. Tu ide loď. A to, áno, ty akí škaredí sú. Что случилось? To nemôžeme na nich kúkať. Kúkadla. Áno, my len kvetinače sme, hej. Ktoré vás pozorujú z ďalekohľadom a míria na vás so zbraňou. Пойду посмотрю, может в кузове есть. Shit, stay calm. Don't shoot yet. Máme byť tichšie. Co tu ide pozrieť? Что? Jaký krásny. Все равно надо проверить. Да ну зачем? Я все осмотрю, когда приедем в главный лагерь. Садись поудобнее. Nabijeme. That was close. Boat's clear. Shoot his brains out before he gets back. Našu snajperu. Oni už odchádzajú. Už môžeme zabíjať, hej. My si dáme slow motion. Chcem mu to prervať cez ucho. Okay, guy on the pier's alone. Weapons free. Do rytky. One Tango by the campfire's mobile. Let's see where he's off to. To by niekto nechcel. Clear. Take the shot. On the left. Let's take him. Same time. Good work. Come on. Razor 3-1. Give me a sit rep. This is 3-1. Encountering minimum resistance throughout the West River Bank. Repeat, the rendezvous is on target. Holy shit, FPS-ka padajú dole. Je to zlé. Ale dotočíme to tu časť. Toto chcem urobiť na viac partov, takže to nebudú také dlhé, možno 7, 8 až 9 minútové. Stop. Those two on the ledge won't let us slip by unnoticed. Target the Tango on the right. I'll eliminate the other. Robím z toho let's play gameplay.
robím z toho gameplay, lebo let's play rád nerobím. A není to moja hra, ale bratova, takže... OK, takže toho tu odpadíme. A máme to. Ale pre dneška je to... A nie, ľubím si stranu. Follow me. Takže až toho teď budeme musieť... Nie, nemusíme. Takže jak dlho natáčame? No, ešte máme 3 minúty času, takže... Hold your fire. Let's wait. Ideme ďalej. Under the pier. Stay low. Ты еще работаешь со своим спутником? Парни, мы из Сингапура. Ну да, только Don't что сбагрил ему engage. партию часов. Rolex. Поможешь с ним Dúfam, связаться? že sa У меня dúfam, že набралось nič приличных nepotrpkám. драгоценностей с наших заложников. В Okay, основном let's move. золото. Но Careful. есть парочку камней. И еще часы. Конечно же я вас свяжу. Даешь мне половину и дело в шляпе. Очень смешно. Я серьезно. Хочешь Nic som половину только за nepodrpkal. то, Turn что left. свяжешь? Твою мать, OK, ты takže ideme серьезно? doľava. Эй, Да придурок, лептер, посмотри вокруг. Ты на Pardon. чертовом вонючем Jak острове. jest- И тут некому сбывать вещи. I hear Хочешь something. свои драгоценности, так. работай через меня. А я беру Боже мой, половину. ты похож на зомби. Когда ты Zerkalo превратился sa в превого to sme жадного mali ублюдка. odstreliť. Мне нужен от тебя лишь ответ, Это да нормально. или нет. Я двое суток не Sme спал. mohli byť mŕtvi. Меня А понял, что случилось? Okay, let's move. Ничего. Careful. Я знаю, Глупая заменял логика. этого ленивого засранца Только Дмитрия. поймешь, что его в уже городе 2 дня в лазарете тебе держат. больше не к кому обратиться. Ну а пока Teraz валяй. skočíme. Что Áno. ты имеешь в виду? Этот парень. Enemy forward. Он никогда Take him out раньше в quietly. джунглях не бывал. Roger. И в первый же день его укусили. Так не говорили. Мать твою. Tu, zarežím mu. Насколько все плохо? OK, Доктора to sa говорят, ногу, nevydarilo. наверное, придется отрезать. Nevydarilo. Но это все равно, что помереть. Takže Так что он решил никого bežím, не трогать. bežím, Смотри, bežím может, ďalej. само пройдет. Tu bežím. Kde vlastne ideme? Да ладно. Už nedá ты же не ísť. в armii. Za ním musím ísť. Hoň. Idem rovno pred neho, lebo vidíme, že on bude zastavovať a nebudem ho stíhať. Dívejte, ja idem 140, mám to 100, ale musím dať viac tlaky do hlavy. Civilian sports plane, very old design. Looks unstable. Think it's safe to set up? I don't think we have a choice. Damn thing's blocking our view. Ja to neidem. After you. Ty tam ideš. Ty bude. Nie, to ja to musím ísť. To je nereálne. Oh shit! Let's finish this quick and pack up. Ja sa bojím. Určite sa to prepadne, ja už to pevne dúfam. Kúkaj, ak sa to trasie ako pyramidy z pervodského marhavam. Takže... Let's have a look. Tu Weapons máme cold for now. dvoch. This ain't gonna be easy. It never is. Camp's right side is a no-go. Too much exposure in the water, we'd get shredded to pieces. Left, however, is a different story. I think we can thin them out if we play our cards right. Shoot on my Okay. command, we need to be very precise here. Deal 'em. First things first, check the two on the sandbank fixing the boat. Take out the one by the engine first. Now tag the second one. Teraz keho. Jak sa to fajne dostane. Sniper in the highest house, he's number one priority. Teraz asi tohto... Nie, tohto tu. Ten dostal krásnu. Eyes on left side. One guy circling that building like a vulture. Wait till he ducks behind the left wall. Tam sa, že tohto tu. Two soldiers idling about the house. See him? Teraz co? Keď sú tam... I see him. Ja. Shoot that radio in the niche right side of the house. Should distract them. Get him now.
Now tag the second one. Kill confirmed. I think we just wore out our welcome! God damn it, hold on to something! Predator bol s vami váš milovaný Crazy Animal. Teraz ešte vyplávame na hore. Takže s vami bol tu váš milovaný... Jesus! No, Lindy. Come on, we need to disappear, they're gonna investigate. Crazy Animal zo týmu Freak Show, ale už sa musíme s vami ľúčiť, lebo ideme head. Takže po prípade like, odber, prosím, komentárik a pekný deň.